mw'izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, umucyo w'Imana urarasiye ubuzima bwanje. Uhereye uwo munsi ndahaguruka ndakayangana mw'izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, mw'izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Umucyo w'Imana uranzaho, amahanga yose aranzaho mw'izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, mw'izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Nyenyeri yanje aka, mucyo wanje aka, priya mw'izina rya Yesu, mw'izina rya Yesu, mw'izina rya Yesu, mw'izina rya Yesu, mw'izina rya Yesu. Mucyo wanje aka, aka mw'izina rya Yesu. Ndahaguruka ndakayangana kuko umucyo wanje urashitse kandi ubwiza bw'Uhoraho urandasiye, nizaguma bumbonekako mw'izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Imana si umuntu ibeshe, Imana si umwana w'umuntu yihane, umwana si umwana w'umuntu isaba ikigongwe. Imana yaravuze rimwe gusa, isi irabaho, umuntu ndabaho. Ndemera ijambo riva ku Mana, ndemera ijambo riva mu kanwa k'Imana, kuko ni ijambo rizima. Buri sezerano ryose Imana yasezeraniye rirasohokako, kuko ni ukuri. N'izina rya Yesu Kristo wa Nazareti ndatangaza, ndamamaza ijambo ry'Imana, amasezerano y'Imana ku buzima bwanje. N'izina rya Yesu Kristo wa Nazareti ndatura, ndavuga ko Satani yaratsinzwe kandi amenye neza ko ndi muri Yesu Kristo, ko navutse ubwa kabiri. Amenye neza ko napfanye na Yesu Kristo, ko nazukanye na Yesu Kristo, ko nicaranye none na Yesu Kristo ubwami bw'Imana. Jewe mubera kandi uw'Imana nimucururaho. Imana Yesu Kristo yaranguze, yakoze amaraso yiwe, amaraso y'igiciro. Yavuye mu bwami bwa Satani, yavuye mu mwijima w'urupfu, ashyira mu bwami bw'umucyo n'ubuzima bwuzuye. N'izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, n'intsinzi ya Yesu Kristo ubereye mu mwanya ibihe byose. N'izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, kuko handitswe ngo Yesu Kristo yambaye ubutwari bwose Satani n'abadayimoni, kugira ngo n'ibyo yananiza byose bikubitwe hasi, bineshwe n'izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Kubw'imbaraga n'amaraso ya Yesu Kristo, kubw'imbaraga n'amaraso ya Yesu Kristo, kubw'imbaraga n'amaraso ya Yesu Kristo. Uyu munsi naheretse umutima wanje, uyu munsi naheretse ubwenge bwanje, uyu munsi naheretse imibiri yanje n'umubiri wanje kuri Yesu Kristo wa Nazareti. Naciye mu Mwana w'Imana, ndongo ubushobozi, ndongo ubutegetsi bwo gukura ibitero byose, imitego yose yakwigerageza ngo yitambike imbere yanje. Mu kwizera kwanje, mu kwemera kwanje kuva kuri soko wacu Aburahamu, jewe shyirako amazina yawe Profeti Umaramba, ni imbuto y'umugisha. Ijambo ry'Imana rivuga ko ndi umunyamugisha, rivuga ko nahezanyiwe, kandi imigisha yose y'Imana ni iyanjye mw'izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Handitswe ko Imana yampaye imigisha yose mu buryo bw'impemu, abana bayo nanjye ndimo mw'izina rya Yesu Kristo. Ndimo ni uwa mbere
izina rya Yesu Kristo, n'imfura n'izina rya Yesu Kristo, uhoraho n'izuba ryanje, uhoraho n'umucyo wanje, uhoraho n'uburinzi bwanje, n'izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, n'umucyo wanje n'inzira yanje, uhoraho amubintu bwiwe kandi akanzamura, n'izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Handitswe ngo usaba urahabwa, usabe ndahabwa, usabe ndahabwa. Ndasabye ukwemera, ndasabye ukwizera, ubuntu, icyubahiro, ubwenge, n'izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Data wa twese, ndagusabye abundance divine, ndagusabye ubwirize ibyiza byawe Yesu Kristo mu bisata byose by'ubuzima bwanje, n'izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ndabiyose, ndabyakiriye, ndabicakiye, ndabigenderamo, ndabibona, ndikubona, ukwizera aka kanya nyine, n'izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ndavuze, ndatuye, ndarose ubukire, ndarose abundance divine mu kwizera, n'izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ibyo mvuze byose birashikiriye, uhoraho kandi arabyumvishe, arabyishyuye. Uhereye none nitwikirije umuriro w'Imana, nitwikirije ubuntu bwayo, n'izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Haranditswe ngo umucyo w'Imana uba muri jewe, utangure kwaka, utangure kwaka, utangure kwaka. Inyenyeri yaje irakayangana, iraka, iraka. Umucyo w'Imana urakayanganiramo, uraka ku buzima bwanjye. Nahise ukuzuzwa umwijima, jewe ndagenda, jewe ndakora, jewe ndatera imbere, umucyo w'Uhoraho ndiko. Ubutunzi bwose bw'amahanga, ubutunzi bwose bw'amahanga, ubutunzi bwose bw'abapagani buraje kuri jewe. Aka kanya nyine ndabyakiriye, ndabyakiriye, n'izina rya Yesu Kristo. Urarangira umunyamunezero, arangira umunyamunezero, arangira umunyacyubahiro, angiza umunyacyubahiro, angiza umwubahwa, angiza umukire, angiza umunyatsinzi, n'izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Uhereye none ndafungura ubutunzi bw'abapagani, kandi baramenya ko jewe shaka amazina yawe Prophet Manarbe ni imbuto y'Uhoraho. Uhoraho yavuze ijambo ku buzima bwanje, nemera ijambo yavuze ko kandi rirakora mu buzima bwanje, riragaragara, riragaragara, rirava mu buryo bw'intego, rirajya mu buryo bufatika. Sinzigera banurisheke, sinzigera ndarigwa, naba ndi muri isite, naba ndi muri sikise, naba ndi mu butsinzi, naba ndi ku musozi, sinzaba no mu biyaya, sinzaba mu biyaya, nzakoma no ku musozi, nzakoma no hejuru. N'izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amaraso ya Yesu Kristo yaravuze ibibazo byose, yaravuze ibibi byose, ubuntu n'uburozi, ishyari n'inzigo, urwango, amacakubiri, ubugizi bwa nabi. Ibyo byose Yesu Kristo yarabibuye ko arabidinda kubw'imbaraga z'amaraso y'Yesu Kristo. Inama zose z'umwanzi izo bizomugaruka ku mwanzi, ntacyo azongera ko sanze fe n'izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Nta ndwara, nta byorezo kuri jye n'abanje,
n'izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imana Data iri mu ruhande rwanje, inazangwanya oya nta n'umwe, n'izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Buri kirwanisho cyose baciye kungwanya ntacyo kizamara, ahubwo kizahindukirira uwacikoresheje, n'izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uzohanuka kumburanya niba nzacira urubanza, niba nzabakundane, n'izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Nakoresheje umuriro w'Imana ngo nturire usenyure impome zose zabuza abagiraneza banje b'Imana kuza kuri jewe, n'izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndakomanze ndatumye ko imbaraga z'Uhoraho, Uhoraho yabaye ikigwanisho cyo kubaka, cyo kurema no gusambura. N'ururimi rwanje ndiko ndakoresha, n'aka karimi kanje ndiko ndakoresha, ndagakoresheje rero akarimi kanje ndaturiye abakozi bose b'umwanzi, ndaturiye bishe abakozi bose b'umwanzi na Satani batumye ndakira, n'izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndaturiye indwara zose, ndaturiye ubushomeri bwose, n'izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Icyamujije amahoro, icyamuje kubyara, icyamuje kubona dekre, ndagituriye n'izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndategetse n'ururimi rwanje, ndatangaje ko nkize ubuzima, nkize mbohotse, ndakora, ndatera imbere, ndasinzira, ndi umunyamahoro, ndi umunyamigisha. Handitswe ko nibuka ibyarenganye, Uhoraho akoze ibintu bishasha ku buzima bwanje, mu rugo rwanje, muri bizinesi yanje, mu mafere yanje, mu butunzi bwanje, mu buzima bwanje, bwa buzima bw'impemu, bwa buzima bw'umubiri, n'izina rya Yesu Kristo. Mu kazi kanje akoze ibisha byiza kuri nje, n'izina rya Yesu Kristo. Uhoraho arakomeza anshyiraho umucyo n'ubuntu, kandi bizakwamaho bimurikira igihe cyose, n'izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Izo ni ingingo nshinze, izo ni dokere nshinze, n'izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Amashyi ku Mana, n'amashyi ya siya, amashyi ya